Irani, Amerika, intambara y'amabanga n'ubutegetsi bw'isi. Ku isi yacu hari intambara zitagaragara neza ariko zigira ingaruka ku buzima bwa buri muntu. Hari intambara isi ibona, hari n'indi itavugwa. Intambara hagati ya Irani na Amerika ntabwo ari iy'amasasu gusa, ni intambara y'ubutegetsi, amavuta n'amabanga yihishe inyuma y'imyaka irenga 70. Reka dusubire inyuma mu ntangiriro y'amateka. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani byari inshuti za hafi kugeza mu mpinduramatwara ya Irani yo mu mwaka w'1979 yakuyeho ubutegetsi bwa Shah bwari bushyigikiwe na Amerika, ihindura Irani ubutegetsi bwa demokarasi. Ubutegetsi bwa Irani burangwa n'ubukana bw'igitugu bwashyize Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwanya wa shitani mukuru, maze ibihugu byombi bibaye abanzi bakomeye. Perezida George Bush azwiho gushyira Irani mu ijambo rye mu buryo bw'ikibi. Mu mwaka w'2002 Amerika na Irani ntibigeze birwana ku mugaragaro, ariko byagiye mu myaka myinshi y'ubushyamirane bukomeye. Irani yateye inkunga imitwe y'intagondwa yibasiraga Amerika n'inshuti zayo mu burasirazuba bwo hagati, mu gihe Amerika yo yakoze ubwicanyi n'ibitero bya gisirikare ku ntego za Irani. Kandi mu gihe Irani yakurikiranye gahunda ya kirimbuzi, ikekwa n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi ko ifite gahunda zo gukoresha intwaro za kirimbuzi, Amerika n'inshuti zayo bashyizeho ibihano bikomeye kugira ngo bagerageze kuyihagarika. Dore bimwe mu bihe 7 bikomeye mu mateka y'umubano wa Amerika na Irani ubwo umwuka mubi wari mwinshi cyane. Mu mwaka w'1953 CIA yateguye ihirika ry'ubutegetsi muri Irani. Ubundi Irani yahoze ari igihugu gikungahaye kuri peteroli, kandi Abongereza bari bafite ububasha bwo kwiharira peteroli muri Irani kugeza mu mwaka w'1951 nibwo umudepite wo muri Irani witwa Mohammed Mossadegh yabaye minisitiri w'intebe, maze ashyira ku rwego rw'igihugu umusaruro wa peteroli muri Irani. Ariko Abanyamerika n'Abongereza ntibabyishimiye. Kerry Shannon, intiti mu by'uruzinduko mu kigo cy'uburasirazuba bwo hagati muri kaminuza ya George Washington, agira ati Abongereza ntibishimiye iki kibazo kandi bashakaga guhirika Mossad, ariko ntibari bafite ubushobozi bwo kubikora ubwabo. Bityo Abongereza bemeje ubuyobozi bwa Eisenhower na CIA gutegura ihirika ry'ubutegetsi no kurishyira mu bikorwa. Muri icyo gihe igerageza rya mbere ryo guhirika ubutegetsi ryaratsinzwe, maze Shah Irani mu gihe cy'imyigaragambyo ikomeye. Ariko igerageza rya kabiri ryo guhirika ubutegetsi ryaratsinze, maze Shah asubizwa ubutegetsi, asimbura Mossad watowe na demokarasi. Mu mwaka w'1954 Shah yemeye amasezerano y'inyungu nyinshi yahaye amasosiyete ya peteroli yo muri Amerika, Ubwongereza n'Ubufaransa 40% by'inganda za peteroli muri Irani mu gihe cy'imyaka 25. Dwight Eisenhower wahoze ari perezida wa Amerika yahembye ubudahemuka bw'uyu mushahi mu gikorwa cya Atoms for Peace, aho Amerika yahaye Irani ikoranabuhanga inakungahaza uranium kugira ngo itangize ingufu za kirimbuzi. Kuri Amerika, uyu mushahi wa Irani yabaye inshuti ikomeye mu ntambara y'ubutita. Mu mwaka kandi w'1979 habaye impinduramatwara ya Irani. Uyu mushahi yabanje gukundwa n'Abanya-Irani, ariko mu myaka 20 yakurikiyeho yatangiye kuba umunyagitugu. Abanya-Irani barwanyaga kandi bakanenga ubusumbane mu bukungu, barakusanyijwe kandi bakorerwa iyicarubozo na SAVAK, polisi izwi cyane ya leta. Nubwo abanzi ba Shah babonaga ko ari umunyagitugu, abanyamahane b'abayisilamu nka Ayatollah Khamenei barakaye cyane ubwo abagore bo muri Irani bahabwaga uburenganzira bwo gutora kandi bemerewe guhagarara mu ruhame batambaye hijab. Aya matsinda yombi yaje kurakarira Amerika nk'umutoza w'ibipupe ukurura ingoyi za Shah muri Irani, nk'uko Shannon abivuga. Muri uwo mwaka w'1979 imyigaragambyo ikomeye yadutse muri Irani, maze Shah ahunga igihugu, amaherezo agera muri Amerika kwivuza kanseri. Ayatollah Khamenei yagarutse avuye mu buhungiro, maze afasha gushinga Repubulika ya Kiyisilamu ya Iran. Ubutegetsi bwa Kisilamu bwanze gahunda ya Shah yo kwimakaza ibidukikije no kwigomeka ku idini. Kuri Ayatollah n'abamushyigikiye, Amerika yahindutse shitani nkuru. Aha niho ikibazo cyatangiriye. Irani ntiyigeze yibagirwa ko Amerika yayambuye ubutegetsi. Ibi byabaye intangiriro y'inzika zikomeye cyane kugeza na n'ubu. Kuva mu mwaka w'1979 kugera mu mwaka w'1981, ikibazo cy'ubugwate bwa Irani nacyo cyongereye urwango bari bafitanye, kuko ku itariki ya 4 Ugushyingo mu 1990 itsinda ry'abanyeshuri ba kaminuza bo muri Irani binjiye muri ambasade ya Amerika i Tehran,
bafata abanyamerika 52 bugwate. Abanyeshuri basabye ko Saha yoherezwa kuburanishirizwa muri Iran, ariko ubuyobozi bwa Carter muri Amerika bwasubije buca umubano wa diplomasi na Iran kandi bushyiraho ibihano bikomeye ku bicuruzwa bya peteroli ya Iran byoherezwa mu mahanga. Ikibazo cy'ubugwate cyamaze iminsi 444 kibabaza cyane. Mu rwego rwa politike cyangije amahirwe ya Perezida Jimmy Carter yo kongera gutorwa mu cya 1980, ariko cyabaye ingirakamaro kuri Ayatollah n'amagambo ye yo kwanga Amerika no kwanga ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi. Hari intambara itavugwa kandi yagiye ibaho bucece. Ni mu gihe Amerika ishinja Iran ko ishyigikira imitwe yitwaza intwaro nka Hezbollah, Abahuti ndetse n'abandi barwanya Isiraheli, kandi mu gihe Iran ishinja Amerika ko ishyiraho sanction ndetse n'ibikorwa bya CIA, ubutasi bwa Amerika n'ibitero byihishe. Si intambara igaragara, hari intambara itavugwa. Imyaka myinshi ibihugu byombi byari mu ntambara itazwi ku mugaragaro. Shannon agira ati, Ayatollah Khamenei yakoresheje ikibazo cy'ubugwate muri ambasade ya Amerika icyo yisindiriye ubutasi kugira ngo atsinde abamurwanyaga muri politiki. Batinyaga kandi ko ayo masezerano azaha imbaraga ubutegetsi bwa Iran gusa so kongera inkunga ku mitwe y'abarwanyi. Mu mwaka wa 2018 Perezida Donald Trump yakuye Amerika muri G7 yongera gufatira Iran ibihano bikomeye. Iran yasubije yongera gushyiraho no kwagura gahunda yayo yo gukungahaza uranium inyuranyije n'umuryango w'abibumbye n'ibikubiye muri ayo masezerano. Isenyuka rya G7 kandi ryateje amakimbirane hagati ya Amerika na Iran. Mu mwaka wa 2019 habayeho ibitero byinshi by'amato ku kigobe cya Persi. Amerika yashinjaga Iran ubwo ubutegetsi bwa Trump bwoherezaga izindi ngabo za Amerika. Imyigaragambyo yaratangiye. Inyeshyamba zishyigikiwe na Iran zagerageje kwinjira muri ambasade ya Amerika i Baghdad zivuga ziti urupfu kuri Amerika. Ku itariki 3 z'ukwa mbere 2020 Perezida Trump yategetse igitero cy'indege zitagira abapilote cyahitanye General Qasem Soleimani, umuyobozi w'ingabo wari ukomeye cyane muri Iran. Iyi yari inshuro ya mbere Amerika yica umuyobozi wa Iran, bigaragaza ko hari ukwiyongera gukomeye kw'igisirikare hagati y'ibihugu byombi. Shannon agira ati, iki si ikintu Amerika yari yarakoze mbere kandi cyari cyaragaragaye ku mugaragaro. Icyari ikintu cyihishe. Ibi byarakaje ubutegetsi. Inyuma gato y'icwa rya Soleimani, Iran yarashe indege ya Ukraine itwara abagenzi yavaga i Tehran yerekeza i Kiev. Indege yarashwe n'ibisasu bibiri bya missile birashwe n'umutwe w'ingabo za Islam nyuma yo guhaguruka ku itariki ya 8 Mutarama 2020, mu gihe hari umwuka mubi wa gisirikare nyuma y'ibisasu bya missile bya Iran ku ngabo za Amerika muri Iraq. Birashwe n'umutwe w'ingabo za Islam. Abantu 176 bari muri iyo ndege bose barishwe. Mu bihumbi 2025 Amerika yateye ibisasu ahantu hakozwe kirimbuzi muri Iran. Ku itariki ya 7 z'ukwa 10 2023 umutwe w'abanyapalestina witwa Hamas wagabye igitero gikomeye kuri Israel wica abantu bagera ku 200,000. Abenshi muri bo bari abasivili, unafata abandi amagana aho ingwate. Iran yari imaze imyaka ibarirwa muri za mirongo iha Hamas inkunga, intwaro n'imyitozo. Ubwo Israel yicaga abayobozi benshi bakomeye ba Hamas na Hezbollah, Iran yatangiye igitero cyayo cya mbere kitaziguye kuri Israel mu buryo bwa missile nini n'indege zitagira abapilote mu 2024. Israel yihoreye igaba ibitero ahantu ha gisirikare cya Iran. Shannon avuga ko ari ngombwa gutandukanya ubutegetsi bwa Iran n'abaturage ba Iran. Ntabwo ubutegetsi bwa Iran aribwo butera inkunga iterabwoba gusa, ahubwo bunakandamiza abaturage babwo. Bagiye mu mihanda basaba uburenganzira bw'ibanze bwa muntu na demokarasi. Muri Kamena mu mwaka w'ibihumbi 2025 ubutegetsi bwa Trump bwategetse ko habaho igitero cy'indege ku nyubako za kirimbuzi za Iran. Bikaba ari ubwa mbere mu myaka ibarirwa muri za mirongo ingabo za Amerika zigabye igitero ku butaka bwa Iran hanze y'imirwano y'abahagarariye ibihugu byabo, nk'uko Shannon abivuga. Ikoresheje ibisasu bya missile B2 n'ibisasu bya banka, Amerika yagabye igitero ku nyubako zikomeye za kirimbuzi mu gikorwa cyiswe Operation Midnight Hammer, kigamije kwangiza ibikorwa remezo bya kirimbuzi bya Iran. None se niki cyateye intambara ya 2026?
Intambara yari ishingiye kuri Irani yatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli ku itariki 28 Gashyantare 2026 kandi yateje akaga imiterere y'uburasirazuba bwose bwo hagati. Intambara itangira yakuye umutima umuyobozi w'ikirenga w'ubutegetsi bwa Iran Ali Khamenei, inatera urusaku rw'ibisasu byinshi byo kwihorera n'indege zitagira abapiloti ibihumbi byinshi byaturutse muri Irani muri ako karere. Intambara yasize ibyangiritse bikomeye, abantu ibihumbi barapfuye muri Irani na Liban, abantu benshi barapfa muri Isiraheli no mu bihugu by'Abarabu byo mu Kigobe, n'abantu babarirwa muri za miliyoni bakuwe mu byabo muri ako karere, barimo abarenga 1/6 cy'abaturage ba Liban. Akaga ko kurasana n'iterabwoba rya Irani by'umwihariko byatumye imodoka zinyura mu nzira ya Hormuz, imwe mu mijyi ikomeye cyane ku isi, ihura n'ihungabana rya peteroli, bituma habaho ibura rya lisansi mu bice bimwe na bimwe bya Aziya n'ingaruka mbi ku bukungu bw'isi. Nyuma y'ibyumweru birenga 5 by'imirwano, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Irani byemeje ku ya 7 n'iya 8 Mata guhagarika imirwano y'ibyumweru 2 irimo Isiraheli. Ubwo bushyamirane bwabaye nyuma y'imyaka myinshi y'ubushyamirane ku bijyanye na gahunda ya kirimbuzi ya Iran, ibisasu byayo bya mizayiri n'uburyo igisirikare cyayo cyageraga mu burasirazuba bwo hagati, kugerageza kongera kubyutsa amasezerano ya kirimbuzi y'ibikorwa bya GSPO mu mwaka w'2025 no muri 2026 ntibyagenze neza. Hagati aho, imiterere ya Irani yari mu mimerere yo kugabanuka nyuma y'imyaka myinshi y'ibihano, imyigaragambyo iherutse guhungabanya umutekano, ibyangijwe mu ntambara y'iminsi 12 na Isiraheli muri Kamena 2025, ndetse n'aho abafatanyabikorwa ba Irani bagabanutse mu ntambara ya Isiraheli na Hamas. Bitewe n'uko Irani yari ifite intege nke, Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Isiraheli batekereje ko bafite amahirwe menshi yo guteza imbere intego zabo binyuze mu gisirikare kuruta gukoresha uburyo bwa diplomasi. Iyi si intambara y'amasasu gusa, ahubwo bararwanira n'amafaranga. Ni ikibazo cy'ubutegetsi bw'isi kugerageza kwiharira amasoko, ingaruka ku bukungu bw'isi n'uruzitiro rwa Hormuz. Intambara yagize ingaruka zihuse ku ngendo z'ubucuruzi ku isi. Ingendo z'indege zinjira n'izisohoka zirahagarara, zahagaze hafi ya zose, zihagarika abaturage, abanyamahanga ndetse n'abakerarugendo. Nubwo Irani yibasiraga imijyi yuzuye abantu benshi mu karere n'amahoteli meza, ubwo ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Dubai, kimwe mu bibuga bifite abantu benshi ku isi, cyangizwaga n'ibitero by'indege zitagira abapilote ku munsi wa kabiri, cyahagaritse by'agateganyo ingendo zose z'indege maze cyongera gufungura mu buryo buke nyuma y'iminsi mike. Inzira z'amato zarahinduwe kugira ngo hirindwe iterabwoba ryo muri iyo nzira ryaterwaga na Irani kubwo kurasa amato anyura muri iyo nzira, ndetse no ku Nyanja Itukura, aho umutwe w'Abahuti ufatanyije na Irani wari warateye amato mu rwego rwo guhangana n'intambara hagati ya Isiraheli na Hamas. Nubwo urujya n'uruza rw'ubucuruzi rwanyuraga muri iyo nzira ya Hormuz rwagabanutseho ibirenga 90% nyuma y'uko iyo ntambara itangiye, ibitero bya Irani ku rujya n'uruza rw'amato muri Werurwe byateje igabanuka rikomeye rya peteroli na lisansi. Hanyuma yiyemeje mu buryo budasanzwe ko amato amwe atwarwa, harimo amwe mu mato ya Irani, amwe mu mato y'ibihugu byagiranye ibiganiro na Irani by'umutekano, hamwe n'andi mato yari yiteguye kwishyura amafaranga menshi muri Irani. Ihungabana ry'amazi ya peteroli ava mu kigobe cya Peresi byatumye habaho ibura rya lisansi n'ibipimo mu bice bya Aziya mu burasirazuba bw'ikigobe, bishingiye cyane kuri peteroli itangwa binyuze muri iyo nzira ya Hormuz, ndetse n'izamuka rikomeye ry'ibiciro ku isoko ry'ibikomoka kuri peteroli ku isi. Ibiciro byazamutse kuva ku $70 kuri buri gati mbere gato y'intambara bigera ku $103 kuri buri gati muri Werurwe. Nubwo kwiyongera kwabangamiye igice kinini cy'ubukungu bw'isi, ukwiyongera kwatumye Iran irushaho kuba mbi. Ukwezi kwa gatatu yabonye inyungu ya peteroli igera hafi kuri miliyoni 25 z'amadolari ku munsi, naho Uburusiya bwo bwabonye inyungu ya miliyoni 150 z'amadolari kuri buri munsi. Muri icyo gihe kimwe, intambara nyinshi zitangira mu ibanga ariko zigahindura isi yose. Ikibazo si uko Iran na Amerika bazarangiza intambara, ikibazo nuko isi yose izageramo uruhare. Iyi ntambara iri hagati ya Iran na Amerika ntabwo irarangira vuba, kuko atari ikibazo cy'amasasu gusa,
ni intambara y'ubutegetsi bw'isi.